Kuna meuringia kwa menga usinen tinga pungai episode na koim skarapa wente meu kai samanga nora na pe otan tanga ine ngeri ngaira pa kain tinga punga ta meron ta pe sei. On the day episode me midland awara gibun kani ang aniran tinga punga na ko mente pe American Samoa meiron pepe. Ayang anira tekipwe irom tepi mewa te metenua. Ni manya sinarin na kwa na teka asa paperakin tatar. Tamera rikarawa kurapa kwa taun do rin tape sei ka sa mga rukoy na nuna. Kurapa namtangirawa mako yeti meto yoran tayo na. Ska kwa wate aswa pa amtangirawa mako yeti meto yoran tayo na. Ngaya sa mga rukoy na nun namtapes emontirore yayo. Iyam teka rin na mga ngoraya kinna. Rania tanong ra anaketi metuan ronira narakain te ngapong am teka rin na ngoraya kinna narikiri yaros pa akawringa akidari kiti aswa kay punong ko kingin te meu o punong ko ako nakairira menam tekan tayo na ko. Ang anira tiyaway katapuilay na nun tiyaway nyam teka pasin ako nan. Nung raya kinaroy o ngayon na spawaya ang anay to ko na ba na spawaya na ko nam kantaning. Ay kaya rakani ko naran Kristo arawere metebukira. Amen. Tape seyo titmerwewa pungin na makay na eperi. Awarakipo yang anira emena ni rom titmewa titmetenua. Kanayang bay para rom sinakain kaukarapok ni rom titmewa titmetenua. Taku te akana kam na poki amipay meki Isaac kanakay na noya. Kam na ikwa kuya irwa. Nawarikiarik kam na poki amipay meki Isaac kanakay na noya. Akam na ikwa kuya irwa. Itegi na tawai na nakipwe ya kairikirikia me anakarak ayasan din nanuna. Kita pa yayasan din nanuna inanun meaw nan muwa tanga tipi meawa. Kaparate pure muwa tanga tipi meawa. Ke esusuo mina na susuo ya swanga kironte to kita ero ko rona gere ke rona te cancer state 4 aska kwa wanga na ere ke rom te ora ke te cancer ko punata ya nepa pun ora ke kakayak ato wangi eswanga ke ora kine yo ya nang do rona te me te rome oya kata ya batera na koroya ibukin ora kinayo. Aro ko yang wai kanang mais na nakanta ni nga. Iro na pa nga kita piyaginaki. Do ya na usu. Me iuri nga tiki pue yoy. Hete akine. Oy kauringira nente nga punge pa. Tipupo kaya nang kakawaki. Oy nora aron na ipupoki. Nasina temane. Engke yung ora kina yu oy. Iminan takawa to wana. Oy diyan na te nasina na koina. Oy rarome nasina yoy. Ingen kira ruwa te tapare mena iya nakarwe yoy diyan na pe. Ina na kon puokia. Awana anay pupokia re koroya. Tena sei. E korowa na pa inora kia te papaya leaf ke pen te papaya. E korowa na juice anakarwe te te inmane yoy. E kapeni anatain ilarikinda nakarwe in pa inora kia. O te karwe yan ang karapara iron na sinayo. Payata ye. Ora kina reveni akina yo. Ena mekina aron te ipopok. O ena mekina inanun pa inora kiana. O ye te pitake arikina koina. Ko kira rayango. To we pipin na nakaraki pa. Arasa kamea wari asanen nangangaya na sina. Etirikite mena. Pena metina ibukira. Arasa kamea wari asan. Kapenya natai yasak ngaya na ria insine yon takai pengaki. Nebukina natangira wana ako ibukira ngaira o meta ni kapene. O ngaya sepene ni kamewaki. Ikaringira tiki pa yo te ngapong na nakarekto wai. Pati tangira o tipupo kaya nang kakawaki.
Iswangira ikaya rakipun te ngapong ai pa te tangira o kapenian na ratai na kuya kuraka kia po atangira te ipupuoki erang kakawaki. O no sia ngaira meura meuya kirisan te kirisan kuya ngai kuya re kongoran te ai te rami ipupuoki ako konan koroya na kuya kuraki. Ade kongo ay auraki abene noraki awakia te pai noraka ya konan ipuokaki ai yai da pakaum yai am tare na konan koroya skauringagin tawe ai pa sina konan en spa ron na konan koroya na konta karwe ai kena sina yasan kapenya na tai didian na iya an kapenya na tai karawa na pai noraki te kinda ta karwe ai na kakevina ko na koiran te ngapong ai pasipia na ngaira diki patan ipopok kota ron na reita ki me ometa ki sukonan pukia kota te tangira o te akoi na koian te peyanga anang aratai na koia ibukinta kakameau arisuna konan ipopoki ai tiri yaran te ngapong ai e warerek me te tangira e yosi kai pasina ipopoki on kota ne arisukonan koroya na koia rora na koia kaina re karisa tapa ke simena yai arisina konan korowa yai te ipopoki ana pesin kakapayag riri yaran te ngapong ai o sinakainiran te tatar sa paperag tatar tamerari karawa korapa kwai tau nam teka o riri yaran sa sa nungoraya kinna ska kwa wai ai te aswa pa aratai arai popoki na koya rora ki atona kin chorak arispuna noria aki to simea kamanga ia sinariain mewa kinana ronte te popokin taina ko te akoi nta peyanga nora ka kia vene kina rakorak arausu o ameta ke sinakonan ni puokia. Kapayere nam tape se ai te aswa ngaira ke ste metuan tirimim pas na te metuan en kota tianwan mea weroirei on kosuko inanun narawagin kapene. Kapayere ngaira ikain kapene tanongora Aroni rai nun nam tabe se man te merwe ai nara programa ke sina mangkoroi na kon menga ke sina kawarin ta ngai na yo. Ti mora mira skaskui mera na ko mti aswa pai kaya rakani ko naran kusto ara we mete bikira. Amen.